ikatimba nyumba ila ikawa pakavaso muntu munyake wakazenga nyumba pachalawe masoka mpepo ikatimba nyumba yake ikakola. Yesu wakatifila kuti tiponoseke. Yesu wakatifila kuti tiponoseke. Yesu wakatifila kuti tiponoseke. Yesu wakatifila kuti tiponoseke. Awo wakunyoza muchalichi kweni ni nyengo ya chisopo chiuta dada muvasyole. Palipo wantu wanyake awo wakunyoza muchalichi kweni ni nyengo ya chisopo chiuta dada muvasyole. Yesu wakatifila kuti tiponoseke. Yesu wakatifila